nei mātou I lo toto keriso, pe talai lau o fio I le yaso. Mātou sauni e whalongo, a le viinga e fo I ati o e ono o Isu, a mele. Ia liwe si tu whatalo whailista ngata nei, Te lo soo, whaiaia, mōs wha Malestino nei taimi. Aleluia. Whailita ngata nā, ia o leo awhatatu po kalame. Ia wai kau de kau kala mai walango inga kei loa lato e lua waai. E fua tato I mea le atua amene. Whaftai le atua ono le nisam ta upule wa maea. Ia sunga mosa. Ia male sunga tataita ia sepi. Masipati mo la ua. Ia o te tonu foi. Ia o le hawa noa le leilea. Mo le hawa noa tatu te mafutai. Ia mai se foi. Te tasi tato sese le sauni mai. Au e te misia. Mana tua so se mea aia. O malone ai. Ia saulo ma tiset. Amene. Amene. O tiset la e lua. Paua leo le ainga. E lua tiset. Tiset le la alu. Ia mles tiset le la. Sau foi. Ai o te mana ai te oe. E le umi foi se taimi te tonu le la utala noa ai. I se taua foi e leo langa ki usiano. About prayers. Ona o le telo taimi tātou te whaalongo foi. Ai lo na o ngā ia te oe. Ia o ngā foi ia tea. There are so many times that we listen about prayers. Whai le aso, whai le aso. Ai wau talitonu. Ua walawina oe le atua. E tu tono lana I kalesia, there's something about that God calls you. O oe fo il tangata teitai. Lela au maia la se fa teita inga. One of the leaders, great leaders, I te tono le fionga le atua. Ina ia tato iloa how he survived. I le melo le prayer. So this morning, I'm going to talk about the prayer life of a leader. A prayer life of a leader. Te iloa to tele o tato iei. O taitai. Amene. Si lunga lau lima pa whapea o oe se taitai, whatever ministry to tono lo ainga, you are a leader. Si lunga lau lima. Boi. Pea lai lea o ngaya. Ko si lunga lau lima, le tua se e sila I wha jila siya. Si lunga lau lima whapea o oe se leader, taitai. Ia. Sila I lunga lima o tangata e whaitai tō lua. Leo titi leo te malo loa. Leo si e lunga longa. Inga kile o lila lai lo ainga. A prayer life of a leader. Mana ia lo whalongo nita yao. There's something about a leader that must pray. E kakao ang kalo. So a prayer life of a leader, o le taitai la lea po le tupu lea, o HEZEKIAH. HEZEKIAH, ia po HEZEKIAH, ia o te mana, maiselu I tau mo I tātou. King HEZEKIAH. O le tala tuspaia, he was a king, he was a righteous king. O le tupulona tolu lea o Utah. Ai alu tuspaia, ina ua vaidwaina, ia le malo Israelu. Na o lea, o le sifululua tribes o Israelu, I le north, ai tu le to alua, lea la ia Utah, ia po le vaenga lea, le fausi ai, ia le malo Utah, ia, lea la fe matala tuspa ia, o le teimi lena tupu ai, I HEZEKIAH. O HEZEKIAH, o le atali, o le sifo I tupu. A le tupu la lea o lona ingoa, o asa, o le tupu la lea, e makaukia le asa o la ngā mio. O le tangata makua whai meleanga I lumo le atua. Le si me matautia le tupu lea. Mai o ilana whanau. Wa ia ave e osi ei taulanga. So o le matautia lea ai sau HEZEKIAH. E esele me na whai le tupu lea. HEZEKIAH implemented a major religious reform. Aru tuspaia nai mau e tusina
le lua tupu mtau pasul walu. Nai wha matala ai ia le o langa le tangata ni HEZEKIAH. He was a faithful leader, trusted in God during the Assyrians' invasion. O HEZEKIAH po'i te loa te wai whalongo momuai. O ia le na fausiaina le tano. E sa wai le vai na ua o atu ia Assyria. E o sofai ia Yuta. O na fau le tupu lea o le tano e sa wai le vai. Mai le situ o le nuu e o le situ. Ai le maua e le au tau lea. So, o le tele me te titilo me vavai ai. I mea na whai le tupu. Lua tupu tau pasu walu whai momoe le tonu. O le tolu o tausanga o Hosea le antali o ele le tupo Israelu. Na whai ai matupu HEZEKIAH le antali o asa le tupo Yuta. O le lua fulu ma le lima o na tausanga na whai ai o ia matupu. O tausanga e lua fulu ma le iwa na tupu ai o ia Yerusalema. O le ngofo i o lona tinao avi o le afa fine o Sakaria. Ua ia whai ale ami o tonu i lumo Yehova. Wha apei o mea uma na whai e tā vita lona tamaa. Amene. Sau arko i inga, sau wale tupu, sau malon tamaa, sau malon tina. Se tamai, se atali o ai se tamai. Lua tupu, tau pesuwa whai pa wha lima. Wa ia vese ina mea mawalulunga, wa ia tu ipalaina fo i tupua. Wana wawai lalo fo i tupua o Asaira, wana tu inini a foi, le ngata apa me mea na whaia e Mose. A wai o lava i o na po ia, na whaamu iai mea manongi le whanaunga Israelu. Na na taua ai foi o le whasi apa me mea. Lua tupu, whai polus fulu, o in tau polus fulu, whai polus fulu. O toe foi o mea na whaia HEZEKIAH, ma lona fita uma, ma le vai lepa, ma le ala vai na ia whaia. Na tai mai ai le vai to tonu o le ai. E le tusi a ia mea i le tusi o tala, i noa i ngā tupu o Yuta. Ma le lua no whai ngā tupu, mtau po torsu lua, whai pe lua o le wha. Talo mai mole, tatu whai tau tusi. Lua no whai ngā tupu, mtau po sfulu lua, whai pe lua o le wha. O le lima o tausanga o le tupo reo puama, na alua e ai o se saka le tupo ai kupito e tauma Jerusalema. Awana lato wanga salatu ia Yehova, makari o te tasi le afe ma le lua o se lau. Ma au e ti e solofonua e ono se fulo afe. Ai le ma whaitau li o tangata na o mai ia mai ai kupito. O tangata li pua, masuki, ma ai tiopi. Lua no whai ngā tupu sfulu. Okay. Forget it. Let's move on. The prayers of King HEZEKIAH. O le taua leo le mele la utitilo iai. He was a king. O le tangata e whātua tua I le atua o ia o le teitai. But there's something about this king, I like it. It's about prayer. I le tusi nai lua tupu tau pasuliva whai pasulima. For my Lord God o Israel. O le tala nā po le tatalo nā te mahaloa nei. For my Lord God of Israel, enthroned between the cherubim, you are God, you are alone of all the kingdoms of the earth, you made heaven and earth. O le kalangoa ngā ma le tatalo le tangata nei o HEZEKIAH, na ia whai le tua. Whamatala tu spai on tatalo atua I lea skia I lumo Yehova, uwhape atu, Yehova le atua Israelu, o lo a fio I le vau terupi. O oe lava, na o oe le atua o malo umo le laulangi. Na e whaia le langi, ma le laulangi. Yehova ia li liu mai o fufonga. Mai e wha fufonga mai, Yehova sila mai o fufonga, ma e tila fia. Ma e wha fufonga mai, I upu a Sanerivi. O le wawina mai, le tasi e whai le atua soifua. I ile mata upu lea. E iei ele me whaka au kau fo iai. Soli,
Kwa uroi e ese le mafau le tangata lea. O Sanerivi o i o le tupu o Assyria. Ai ua tau mawhai e le tupu lea, Sanerivi, e whaamatau mo so whai ina i ona pu lea i a Utah. O ngā kuri mai lea Sanerivi i a lana au auna, e sau e tau i a HEZEKIAH i a le whiau. Ai, e tira iai. Let's have a look at the game. Lua tupu tau pelus fulu whai patolo. Ieo vai o te aio iatu. Ia e manatu mai i lo usavali o luma ma le whaamaoni, ma le loto antoa. Wa o whaia foi mea wa e fina ngalo iai. O na tangi lotu leo e HEZEKIAH. E lua, ai titila iai tuspaia. E le lua te talo te maloa. Pat pauia mea te mnao e mai ina ia whaamanatu iai tatu. Ai mai salap a whapea o e se teitai. O le tāua i o le melea. King Hezekiah's life demonstrate that God answer. O loo kau mai i le kala lea, ia i loa e tātou teitai, e kali ia lea kua. Amele, e tali lea tua, a tono na taupu lea wawa ai, o loo kau mai ai so se kai lalo i falfale lei, ia e mauti noa ma ei loa, e tali ia lea tua, o se feau, o loo faata mai e HEZEKIAH. Tau mai ai le tali mai lea tua. God answers. A leader must be the most powerful, prayerful person in the church. I ko kongo se kalesia, o le tai e kakauanga e kaulamua i le tatalo. Amene. In the church, ministry, in your family, in the nation. Ho HEZEKIAH la, o le ke le malang kawhaioi, o le nuu, po le atu nuu atoa. Amene. Leaders, o ke kongo e ke whaalongo wai whaalongo ana po e o mai fwori tau le nei. O leaders e ke lele a fianga o le nuu ma le nation a koa. Pea e kakalo. Amene. E le tau fia le te talo le kalesia. E kalesia a whapea e whainga kāi whai whiaunga kakalo. There's something is missing. Amene. Ai sea o le taitai. O ia le kakaunga kaula mua. Amene. Leisi mea tāuanga e kaumai ngā i tala le HEZEKIAH. And urgent, faithful prayers by delivering in times of crisis. Urgent and faithful prayer. Kusa, ai kilo i le kalalenga kaumai HEZEKIAH. E le whaingo fie. Kaumai HEZEKIAH whamai o le ao mai Assyria. They will take over. Amene. O ai le wa ia le nuu atoa. HEZEKIAH, o le tupu. Lua tupu mtapu suvalu whai pasfuru iwa. O na whai mai ai leo raresaki ante ilantou. Iau tau whai atu ia HEZEKIAH. O lo whapeo na whetalai mai o le tupu silisili. O le tupu Assyria. Pesea, lea whaatuatuanga wa e whaatuatua iai. Whamaritala le fine le bol tangata le, tangata le. Ia whai atu ia HEZEKIAH. Ua whai mai le tala le tupu o le tupu silisili. A ka mai tupu silisili, e reo le atua. Ka mai tupu silisili o le tupu o Assyria, o Sanerivi. Whai kalwai po lufu fiku e lufu riva. O na tali mai ai leo raresaki ante ilantou. Ua awina mai e hau e lo wali i lo wali antoa ma o e tau talatu ai i a upu. Ai le ia awina ea i tangata o e no nofo i lunga o le pā. Ina ia lantou tō palenga, ma whiinu i o rato lava mianga whaatasi ma o tau. O na tū mai ai leo raresaki, ua alanga ua leo tele linga ngana yuta, ua whapea maila na upu. Whaalongolongo mai ia i le awhio ngā le tupu silisili, o le tupu Assyria. Soli, wai whaalongo i e whaapōlenga tau ngei O whai kau whape, soli, kwa rei ma whau ke lingi kangakali. O le tala lea le tangata. And that's, I look at it in Melia. Urgent prayer. E esere ka ua. Faithful prayer. E ke alu sao ai le kua. Leo o saule o swa inga makau mai le makau kia.
ia mape e whai kio. Aranga pe a amu i tangata lena mo i whiau. Ile kua, mai, ia, o ka ngaka ngā, e ai ma whaingu ala kou i mele anga. Ai koe alu koe ki kilo iei. Makua le ma whauwhaua. Ameli, au te mana o tau ia te oe, o le kāua leo le mea. In crisis time, urgent emergency. Le ngai whalonga ngir kai au. Kāua ia set up o lau kaimi ke kalo i le kua. But emergency, e ke le whai le kua, se i o langa nge lau kaimi. O lau kaimi lea leo wa uma whai ke kalo ai. An urgent prayer, emergency, e le ke whakali la sisi kaimi, o le kaimi ala ngā. Amen. Ngā whaalongo ala ngā kala eskia, e le whai mai la eskia, se whai kau wako la pe fies kako au kau o iai. Ngā kau mai a eskia o le whiau lea, ma le tala lea. He went through the prayer. Alu sa o loa e li tatalo. Amen. As I said, set your time is great. Makua ka ua, let's set up your time. But we must know there will be an urgent or emergency. Ile soifuanga maleka kukeo lai. Amen. Ele mawhaila o ngā sau. Hape se ikola kwa se prebiti kako masi kako kal. Leai. Ngā alu sa o alta malo lea. Ile te talo. Facing Assyrian invasion and terminal illness. Isi ngā po i ngā le sa mawale te mi te talo ai. Ele ngata ile o sofai mai Assyria. Ia, ale tupu le lenga sau ia, perfecta le tua whai ai. Ka penga le lei lo a inga. Ua, la o e, la e oti. It's an urgent emergency, ia. Le aso la ngonga pe awha pe leke ngofo ai ai sau, ia le perfecta le tua wha keke oe. Fiti, ia. Ka penga lei ia mori ma tiang whangau. Ia e oti lo o ia. Ui, le fifia la fitia. Le vanga fiaru se uso sone. Ai o le tau o le melea. O le awa onga le mai a ki oe mao. Leaders, e le ai ase si mea e ki alu iai. What we learned from Hezekiah's prayer. Le ase mea kako awa o mai. Number 1. Pray first, not last. Le songa momua. Pray first, not last. Lan me lenga kaua. O le kaua le melea e ke ku ua ai le kua. He's the number 1. O le ale situation na sau e ki oe. Pray first. Amen. Ai leo le sau lo se whawhikau ne ma se mea e mawhauwhaula. E fia se mea o le penke. O ai e fofo ai le melea. The lesson I look at it, pray first. E ka kalo mo mua. A wol wha mudia lo walu le atua. Why? Lan mea lenga ka ua lo walu mo mua le atua. E ka umai a ia ki oe. You're possessing God first. Whatever circumstance, situation, o a me o mai, whainga ka, le lei, makango fie, position God first. Pamomua le tua. Ambeli. Tu le tua ilona tulanga, number 1. Number 1. E ka umai ai, lou karikongo i le tua. Lou wha tua ina o le tua, ai ke le whakoko isi kei me sili aku lau whakoko inga o au friend, ia lei isi vaenga i psosoaki mai. Anai whafonga le tu e te oe. E le o au friend, o au mate, e a posa kanga ka foi le whapera whaiwha au, isi kei me, e vili aku lau whawhikau, e vili mai le whaiwha, confess to God. Amen. It's good that the pastors is available, but number 1 is God. Ambele, e ke alua i le atua, ai sea o lou loto le iai, e te wha mua le atua. Amene, whai tangata nei tiro so.
Se alu sa o mua i le atua. Fai ai. Fai, awa ke koe sau i kia, a ele alu i le atua, awa le koe sau i kia. O ke le koe wakua skupe ki oe, pe ele alu mua i le atua. Amen. Don't treat your card as the last option or resource. Se ilonga wa iloa ua lei se mea. E ke whaluai, Yesu e sosanga wa iloa lo lei. Whakoe halu lo le kua. God's number one. Number two. Lesi ka ua le melolo walu mua i le atua. E au mai ai le file mu. Ia, ma pa ua i lalo le fua vevela. Amen. Provide peace and reduce anxiety. File mu ilo loko. Amen. That is why it's important, go first to God. He's the number one. Prayer acts as an anchor in chaos, allowing God to calm emotion and replace worry with peace. Yeah. Mahai ia sui le kua. Ia le worry, ia le file mu. Aisha, because ka e alu mua i le kua. Amene. Amene. Ai le fai wai wako le isi konfiki. Ia whako e alu lo i le kua. Amene. It helps reduce stress by shifting focus from magnitude of the problem to the greatness of God. E sui a koe le walu i le kua. Le mea lea i se whawhikau li po se mea leke lua whengai. I le makau kio le kua. Amene. Te talo o le taula i taimi e kei osa ia. Leo langa mati. Le lei oi pēa ke le i o le mea o le kei os. Le whaka e le kei os mai lau ki kilo. O leo langa kako ki e makau kia. But, ia ei loa le lei. O le keimi le ke halu ai le tua. As the anchor. E kaulai lo file mu i le tua. Amene. Ma va ese ako le kakalo. Leve vesi ma le popole. Amene. Confess to God. Lesia wala po lesi me taua i le melo wala mo le tua. We are inviting God wisdom and direction. How e ku le kua. O nga au mai lona i o le tua o le ata mai malana teita inga. Le mea ka kaunga whai. Amele. Amele. This king. Nga whaalongo loa e HEZEKIAH. I leo sufa inga le la sau. Alu sao ai le kua. Koe whaalongo HEZEKIAH o sau le perfeka. O le perfeka o le tangata o le atua. E kau mai. Ka penga le lei lo langa malo ainga. O le a e oti. Lea ia se si mea koe alu HEZEKIAH. E lei whapewa HEZEKIAH. E mo i ea ngā kala. Alu sao ai le atua. E au mai ai le poto ma le ata mai ia i tātou. Ma le mete i tā iai. Praying first bring clarity, guidance, and foresight. E mea le mawhaingo o iei lau kikilo. But when you pray first to God, e mawhai ai o ngā e vai. E mawhai ai o ngā i loa o le poto ma le ata mai, leo a mai e le tua ia ki oe, because we go first to God. It helps you align your will with God's leading to a better decision. Ke kakalo le kua align le leiloa, le mea ngai ke ngau iai, e ama le mea ua fina ngalo le tua e kakau nga whai. O sao loa, e le, pe folele mo le pao, folele ka vale le alignment, e salme la wadi spau, e se me la spau. Amen. But when we go first to God, e align le leia le mea, le mangui ai oe, ma le fina ngalo le tua. Amen. Ia au pati mo Yesu. Toli. Ka mai le la fo. O mar ka me le tele.
Le tua e tu se matala I na ia uso I luma whamalmol. Le si me tāua ele me lolo walu mo mo le tua. E activate ai le fatua tua. The spiritual power. O le whakokua ai, whakokua oi. Ai alu mo mua lai le kua. E activate pe ngā ioi ai. E ngā ioi ai le whatua tua I a ke oi. A ngā ioi lalo whakokua. Se ua malosi lo wolanga. E alanga le malosi lo wolanga. E le o ngā ioi a ngā whakokua ngai a ke oi. Amen. But when we go first to God, e kei loa, God is the number one. Ngā lue lo whatua tua, e ke whalongo alo malosi. Whalongo alo seki, whaftai le tua. Amen. O le kāua ngā is an act of trust that exercises your faith. O le prayer is an act. Amen. E ke trustinga le kua. O se ngā ioinga, e ke loa ai, e ke karikongu I le kua, mai whatutua I le tua. Amen. O le prayer la, e kakau ngā whai. Ngā luenga o whatutua. It is a strike against fear and temptation. E anga ka whalonga ngei prayer is a weapon. O le strike lea, strike kua yalu lea kua, o le prayer la, e ke loa I ngā strike ai against the fear and temptation. Amen. Se halanga so o ngā whawhi, whaitanga kangarisu, halanga whao so o lo de karu. Whai ai. Amen. E alanga strike so o lo le kakalo. Se whai, kau le ai, o si ngalo ulu kalu ai lo le kakalo Amen. Ia, malesi vaianga la change perspective. Ma ngai alo walu mo le kua. E ke vai e sui a koe le kua. Loula ngonga I ai. Amele. E sui ai le kua mawhauwhaunga. E loa lelo wa mai le tua le mawhauwhau le lei a koe. Wai? Alu sao ai le kua. Alu mo le tua. Amene. Ia wa vai se fo ila ngonga kwai. Kalo fai se o ko lua la aoki le se koe fa mo. E alu sao le kua. Mai le kua. Alu ngafa figi. Taungi aku le se figi. Amene. Amen. Ale si mea mai ale fa figi e va ku la fo wa mai ko aisa de alu mo le tua. Amen. Sui ele perspective lo kangaka. E mai ele malo si lo mafofau. Pare mai ele malo si ke lo sui ai lo langonga. Aisa langa le ki fa lango le kua. Ai lo le mai lo sta maloa le tua ia watua ia na ave ia. It shift your mindset. Mindset me ngale fe markala kuspaya be transform. Transform lo mindset. Lo mafofau. Amen. Sui lo mafofau. Sui la lo mafofau. Ole sisi o manga lewa e iai. Wa e kilo ai ile siri ese o le tua. Ngā mai lo le ele kua e ele fesosoangi. Ile situation ngā. Amene. E ngai whapela. Okay. Ile ai masebea. E whaingatai le tua. You have that peace. Ile ise whawhika uli e ke le le hua. Amene. Amene. Ia oisi o kangaka. Wa ke lea ku whawhika uli. Ile alofo le tua. Amene. Amene talo momua. E mawhai e anu suia ni whaalongona fau. Ia. Mai le kei o le mawhau. Bau e tantonu ile te leo le tua. I so se mea. Ia. Sau le la uma. E le ngata lai le tāua o lau te talo le tua. O le a seisi mea tāua le ka koke a o ina mai le talo lea. Nona lua.
O le alu mua i le tua, lona lua, take it to the Lord. You pray and take it to God. Amen. Lua tupu fai po le tau suluiva fai po sufa. Ua talia Hezekiah le tusina I lima o le savali. Ua faita wai, ona alua e leo Hezekiah le falo Yehova, ma fofola atu wai I lumo Yehova. E le ngaka I kala inga fai mai. They wrote a letter, ma au mai ia Hezekiah. Whamale al tala tuspaia, ua talia Hezekiah le tusi, o ngā whaikawa I leo Hezekiah I whaafikauli ma mea umai iai. Whamai o nā alua I leo o ia, I le whale o le atua, ma fofola I luma o le atua. Lele wingal melea, take it to the Lord. Awa leo mai lo se kala ia ke oe. I lo mai le kalesia. Wa e lau ia le kusi le ngau mai. Aru sa oe le atua. Not only pray first, but take it to God. Awa ke fi fo ka o manga mele le sika ngaka. La fo if mau si ngaka tsosai. Take it to God. Take it to the Lord. O le maa ngai ai o le melea. Filipi e whaalwhai po ono o le fitu. Auana I popole o tau se mea tasi. Aia whailo atua o tau manao I mea umalava I le tua. I le tatalo, ma le whatonga, atoa ma le whaafetai. O le manuia foi mai le tua, o lo silisili lava I mea umai manatu iai. E leo leo ina aio o tau loto, atoa mo o tau mawhau ia ke riso Yesu. Mana ia o le lui lea. Na whaalongo lo le tupu. Au mai le kusi ia ke ia. Lau makirikilo iai. O ngālu lola ia I le whale o le atua. Madala tuspa ia wa ia fofola I luma o le atua. E o ngā kau lo le ia le akua. Ia mea ia. Ngai sa. Take it to the Lord. Lea se mea ngai whenkai ki oe. Wala ngai mai ai. Ki lo ave le kua. Alelo ngā, ngai ke ave. A ngai ke kau pia le se mea. Amen. Ki whaile, uale mea lea, o si o ko ruai ma whainga sosangi mea lea. Take it to God. Ave le tua. Release it. Tala na Filipi whamai a whai loa atu o tō manao I le tua I mea uma. O ke loa ke le aisi me whainga mau mai tiso soangi Hezekiah. He was the king. Pada ngaru sao ai le tua. Ave non whawhitauli, ave mea kau whawhewhe mai ka ngaka. Ave le tua. Whai poso lima, o ntapuna lua tupu whai poe, ntapue suluiva whai poso lima. O na te talo tua I leo Hezekiah I lumo Yehova, ua whape atu. Yehova le tua o Israelu, o le afio I le vao ke rupi, o oe lava na o oe, o le tua malo umo le lalolangi, na e whaia le langi ma le lalolangi. Amene. Le sau whamai los whainga le la sau take over I le ngu. Whamai le kalaiskia, le tua whafonga mai. Ngā o oe a le tua o malo umo le lalolangi. Amene. Amene. Le wa whai eskia I le mea le longa loko, malonga katkongunga I le makau kia o le atua. Amene. Fufala lo mga onga ilumo le atua. Ua menga e lenga kako le la vaiskei. Lo fea lua I fuam ave. Kau share kule kangaka, of course. Ke lo whakawar share. Ai adu mua I le kua. O le si mea, ua uma kangaka kako le kalasia. Nga e share iai. Ke le whaia. E alu iai, e usu e alu iai. Alu sao ai le tua. Why it is important? La mea lenga kaua. It is not merely a way to get what we want. O lo walu le kua le fola le kua. E leo se mea fo I lele ia maua mai ai le mea le ke mangaku mai ngau iai. But a mechanism to align our hearts with God's will. Ai o lewa ngolea. E ke lo ai whaka kia le lei ia lo loko male finagalo le tua. Amele, le mele ngau mai le tua ia te oi. Find peace and build
a closer relationship with God. Mang ia umai. He kupulo whakokua. Wa e langonga fia ma losilo o langa whalenganga aisia. Ngai halua ave lea kua. Amele. Le mawhai kako whalongo e le mawhai nga le kali lea kua. E lo mandaonga. O le taua, ia i lo le leile taua o le melea. O lo ave lea tua. E le nga o se mea mauma iai se mea o lo e manao iai. Ia lo loto. Ka kou iai uma ia mea manga nga o i kakolo. Ko kau kia ki oe. O lo ave i lea tua. E le nga o se mea inga ia maua maile mele ke ngau ngau iai. Amele. Ai le taua, i o ngā tusau tato loto male fina ngalo o lea tua. Mawal file mu, ia, matupu ai lo lata lata. Ia te ia. Our closer relationship with him. Ia. Mea ngai lenga ka ua. Lo ave i lea tua. It allows God to work in your life. Ia, whakanga i leo lea kua ngalua mai lea kua ia ki oe. Amene. Lea vangoa ngai mwhai ngalua mai lea tua. Aisia, loa lele i lea tua. Eke whalongo lango aki a keia. Loa le tua o ia le numele tasi i a te oe. Amene. Amene. Eo fia ai kako wa. When God knows our needs, He invites us to participate in His work through prayers, acting in response to our petition. Ia le ngai whalonga ngai kalongo se pilmele petition. E se kaua. Kako whakanga le kua. E ngā lue mai i loo langa. Le ngaka ngā le si kaua e alanga e vei le kua. E protectai oe. Amele. Pui pui ai oe. Amele le la whakapea kolu. God responds in sincerity. E alo whangi hai o e lea tua, e a manga lei mai lea tua. E ngā waka ua koe HEZEKIAH. O lea e oti. Whamarikala tuspa ia. He turned to the wall and wept. Praying with raw honesty. Mawhaiaku lea kua. God immediately heard this. Whawhawhonga mai lea kua. E lo loto. Ia, kari lo lea kua le mga onga. Le oki la lenga kua ila oki HEZEKIAH. E le aso ale ngei. Ai kari lea kua koe whaopopo le ola HEZEKIAH. Sfuru lima kausanga. Amen. Le lenga le kua whaftai le tua o mailo o langa. Tatu wola mene yaso. Amen. Amen. Ia maleluna wha. Lanu mea lein ta wolo ave i le tua. Prayers aligns with God's glory. Inga ia vi ia le tua. Amen. E le mea la le ke maua o se vi inga oe. Mea ia tatu te maua mai le ave i le tua. Ia vi ia i le tua. HEZEKIAH prayed that God will save Jerusalem to prove to all the nation that He alone is God, not just for personal safety. Amen. Manguia oe ai vi ia le tua. Ke maua whamungianga, ia ai maua le tua le vi inga. Ave vi inga le tua. Ia, number 5. Ta walu ave le tua, God will change things. E sui le kua mea. Amele. Po le ale mea whainga ka, e sui e le kua. He can change it. HEZEKIAH's life reminds us that God is not distant, but deeply concerned with our troubles, promising to hear and act on behalf of those who trust in Him. Le tua whaftai lau upu.
Mātou I loa o na whamuamua oi I teimi o mātou manaonga. Le ngata I lea mātou te watu I ate oe. A wā o lo soifua lawa fio. O lo e sila foi. Ia o ngā le nei tala le tua pēna mātou whalongolongo ai le nei tupu. E vea mawanoa le tua I lui tau nea I mātou. A mātou wola I le nei o langa. Whamnie lau whanau, ona o rau swafa Yesu. Amen. Avile spati mo Yesu.